Siyak ni Manang June, Siyak met ni Ama, Dakamiti for decade duo. liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa bang nangin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayakan nagpipinatik, kay nga Ilocano. Siyak ni Manang June, Siyak met ni Ama, Dakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba. with your Manong June Seriales. Yan ka na kanyo dyan, Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamit. Ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayakan nagpipinatik, kay nga Ilocano. Okay, naimbanggal na tayo aming kaaruba. It's the 12th day of August 2018 and another presentation na po ti mga ganyo. Manipot ti 4 decade duo, manipot kini Manong yung June Seriales together with John Mark Pastor. dito lang nga po kutkutunan. Kasamitan nga radio station the entire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamit. Of course, giving you songs of love and life when no sonata ni Ayat kan biyag ting kay mga gan na duma-duma nga istorya. Ayan, iti biyag dito ini Ilocano babaan ti sonata apong. Kat dagiti-ket na kami nga makapatang when no kaya nati kumablaw, you can reach us through our official text line 0915-071-3686. Yan. And of course, dagati-ket na kami mat ako nga makita no kasano ti kinataraki mi. Yan. Apo ko ag Facebook kayo mo. kayo. Ag karaiwara ta 180 nanti manariman nga agbubuya kita kami and still counting over our 189? yes, 110. Tapay na kang kansyon. Ha? Ayan, you can reach us apo kada kitay Facebook accounts me or kada kitay Facebook pages me to mention. And of course, kablawa may dagiti pampamilya may dita Villa Carmen, dito San Sebastian and kada kiti na dumodumo pa apo nga paset iti Isabela. And some part of actually nga Isabela worldwide di ba? Wala na ka-live di Facebook eh. So, Ayan. buya da di sa baling ganggan na nga pagilian. Yes. And of course, good afternoon kini Abira at Joel Tomas nga manarimaan nga Excellent. Kuya. Yeah. And as well as actually niya sabat tatatay so na eh. Wan. Ti logan na di balbalo. Di balbalo nga lugan ng iba. Nagpodaw. Ibati nanto kanya ta dahil di kadi. Away. Mo, kung baga na tata, si Tanto Kanuti Mang Dalos. Ayan, good afternoon. Amin na po nga taga Villa Carmen. Hello Kuya J. Hello JM. Wala mo ba ni Sir Herminio Orpresio. Kasama kini Julius Malab, kini Ayala. Apo na katong greetings but we are going to do that later on. What? So anatiket mga nga umuna nga kansyon ng tabalong. Ada nag-request din Mildred ka no. Nga dagos. Good. Okay talaga mo. In-share ko di
Facebook ko kanya naka NPM ko. Kuiboya. Tanay trabaho ta Goodyear. Apo ta, kaya mo sa lahat maka-discount. Madi mart. Idi nakita na kano di profile pic ko ka kasla familiar ka boss ko na. Sekan sa di singer nga ko, Mildred ko nga na. Ayan. Bosatan taman nga rod ti makaulaw nga Mildred. When apo. Ay, pa nag-PM dito eh. Anak ko na. Kablawan na man brother. Kuha na ni Mamang Polis, Sir Robert Abella Yes, Junior. Ayan, La Union. La Union. Kaya may mga maumon ti sitwasyon ta, kabsat. Well, sir, ano ti status ti Danom. Danom. Ta nakita mi dagi do mga post juga ta apo adun nangaton sa mo ti water level. Anyway, yan lain baga ba nagbuy-buyam sir Mamang Polis. And of course all the rest nga men in uniform. One. Kastamad kin ni bats ko nga Gary Salvatierra pakibagam tulatan sir. Diksapay na mitat nga high school lamaya. Madipay, mamit to na mapantay La Union. When ngarod kadagiti maul-ulaw pa na yung gana tata kaaro ba para kada kayo. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tin kay sagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem kumay sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapay lang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimid, Mildred. Kunak no tay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarot ken kandi ka payla amarmarnek. Adon sa launay tinapasagitan ta dito nga sonata ado ti makagura ngam ado malata po ti makaisisam ta. This is just a song. Oreno da basit kin agpaisuanan akad. Hanyo mo ti patpatlaw ang mapaspasagitan da kayo. Anyway, napintas da jay pamagpagami di jay maudi apo nga paset na. Kastoy nga rod. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimed, Mildred. Kunak no tay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarot ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan tilad at pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos sa mapagserbiyan. Kasta lang aruden ni tiyok ubram, balang kantis kam tupay lang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano no nang isit kudil mo, when no narasay takip. Agat chika manan. Sige, go ahead. Tay nangaklon ken kat si bubuo, papo daw day tapuso, day tat pintas anapudno. Papo daw day tapuso, day tat pintas anapudno. Sakit nga minapo ni Amak datano nang roging nga naghatchingen apo nga matuloy ti recording minta dandan ni agpapaan naghagat hatching dik amo man ta dakkel nga min sa unay ti opening dagita. Masagrap na amin nga fibers apo. Kasla piyas ka. Bagno piyas laang hanga nga papaya dayta. Maday ko tangkoy. Okay, that's it. Ket rogyantan di bumasa ka apo nakadadumotan apo nga Sika dito messages. text line siya dito eh. Wala ni Mary. Nagadong. First of all, apo dagiti grupo sa apo ti 4 Decade Duo Hong Kong chapter headed by Ading Angie Ragual nga madama apo itatang agmi-meeting da sa jay madikwit amo di lugar nga pagmi-meetingan da Ading Ella ibalikas mo mambiit dito yung group chat. Ayan manarimaan da apo di jay da naka-uniform da pwede kita dumasa for those who are
willing and interested to join the fun with the 4 Decade Duo Hong Kong chapter, kiti kapada tayo apo nga Ilocano. Ilocanos, ano kayo ti maliwliwa, kabagatan ti kaadayo kadagiti familya yo. Okay, join them. Kabayatan, I should say, kabayatan in between kayam di dyan, baet. Okay, kabayatan ti iadayo yo apo kadagiti familya yo, ti panagabubrayo, kasta apo, kahit mabalik kayo maki-join kanyada. And for those who are in Hawaii and America apo, you can get in touch with dagitay hangkong yan announcen. Birukin nyo lang 4 Decade Duo USA kung ano di dyan. Sa miweng ti FDD ho, USA, man sa Hawaii. One USA, including Hawaii and all parts of Parang northern. kasi man natin dyan, Ilocano version ti perfect. Wow, my goodness. Ang taping memorize mo ka din. Nadita ka niya. Madipay, Okay, we're sorry for that. Josie Palma de Guzman is watching. Yan, good morning Karuba, watching from Dubai, from Clinil Kin. Yan na. Oh, nagmayat. Seymour. Hello from Long Beach, California. Great Commander pa. Nawanan, nagpartak umuli talaga. Pakibati kay Jose Valdez ng happy birthday. Thanks from Minda, Auntie Minda. Ay, okay, kay Kablawa man ni April Joy Torres nagluluto ti bolalo nga ipasidana kanyami from James Bansipra kung na namadata. And the special guest tayo apo dito ili ko ta mini DJ Hans. Ayan. Opa. May hinahanap siya. Sapagkat maya-maya lang ay may magaganap na naman kakaiba. Okay, May magaganap na hosting, gano'n. Parang ganun, ewan ko ba sa kanya. Iba yung iniisip na naman nito eh. May iba na naman yan. I'm watching from Saudi, from Ems Lorenzo. Ayan, ay magkalto yung manong June, ating great command, dagiti kabaranggayak, nga taga-barangay Salvador, request mo dati maulaw na Mildred. Oh, kailangan pas lang. From Nora Sarmiento, iti barangay Salvador. Oo, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ano naman ni dinagan na namumunta. Okay, mas social na kita. Watching from Pasig, from Roger Palulan. Watching from Badok, Ilocos Norte, from Edward Yago. Thanks for sharing. Kuna nanti Miriam Constantino. Yes, please feel free to share and like our videos. Yan, happy Sunday mga idol. Kuna naman. Shout out from Dubai, from Adrian Navarro. Hello Karuba John and Mac. Great man, dagiti taga-barangay na buwan. Ulit. Garcia, Barat, Towe John, Karabasa, Edson Manuel from Boy, Satsati. Apo, weekly. Ay, nagpapabati pala yung kan. Kapas ko dyan sa baba na si PO1 Genesis de la Cruz. Ayan. Taga Sinili. So, dagitay adiji apo Hong Kong tatangke na maki-join. Kadagitay agraragsak apo dijay. Kat birukin nyo lang apo dijay rooftop Admiralty kanu tayo da itatanga kan ito. Ayan. Agipat padawa da kanu apo dijay iti Hong Kong dollars. Wow. Courtesy. Panaksa. Okay, kadagitimat apo ingana sangwanan dagat kanal. Nag-text ka naman niyo. Oo. Okay, pagritman, ajay gumagatang kanyami di na minsan ni Santiago, nakita na Jay. Middle name ko dinamag na no kapin ano ka. Kakabsat ko kunak. Idi Madimamate. Sige, baam. Ako katabiro ka. Baam ta. Baam ta ka. Paiti kuha na nga talaga. Atay ba? Kuna na baam ta kablaawang kano Domingo kuna ka sige man kuna na. Okay, ni Sister Lorna Ursula taga Cordon Isona Imbag. Ursua. Amale mo sister o may kantuman gumatangin. Thank you from my ever dearest sister apong awan baot na may sa tiinang mi may sa titatang mi agpada kami nga may sa dahil kiti kakabsat kan kiti kakaanakan namat. So nga awan iti baot kakabsat kami. Ayan, kabsat Ursula ay Lorna Ursua, I should say of Cordon. Keta tay bilin na gumatang kan tumanen. Ngarod tay ko nagtatayen kadigiti ingana sangwanan dakit kanal kaputi masansan nga pa nagtudtudo apo. Daytoy man ti sonata nga para kada kayo. Palawaan nyo tano agayos ti danom nga nasayaat. Jakman ilibag, lugar anapanak, pagraragsakap, apapapanak, pagdigdigusak na balaus aragsak, nalawa a kanal, apagbat batukap, no ilulong lugar
second voice, Naapgad, unagnat, nabanglo. Kano para sa voice ka eh. At dami na nga na, batuteng nga na. Nalawa a kanal, naglawlaw tilegda. Nalawa a kanal, abagdigdigusa. Pagpawpawak, ng runa no bigbigat. Luitirabi ikat agmamayatap. Nalawa a kanal, ti pagdiriswat. Medyo tumakder ka, di makasala. No, dito kami sa talag, kud muti ko na eh. Amuyo ka di, tipak ka sarakan. Nalawa a kanal, apag di dinamagan. Day titi sekreto, kukwak lang bukbukod. At dapay jay lawag, paset na itilaod. Nalawa a kanal, apag di digusap. Pagpawpawak, ng runa no bigbigat. Luitirabi ikat agmamayatap. Nalawa a kanal, ti pagdiritswak. Nalawa a kanal, apagdigdigusak. Yeah. Pagpawpawak, ng runa no bigbigat. Luitirabi ikat agmamayatap. Nalawa a kanal, ti pagdiritswak. Nalawa a kanal, ti pagdiritswak. Okay, may saa po nga makapod nung sonata dayta iti ugmata iti tattao iti managdigos pa lang kadagitay irigasyon kanal and napedagitay daduma apo nga natural waig Aripit. and very strong apo ti pagbagit iti tattao iti talaga amat nga Ay, sa baling nga tawag da dyan, banawang, ano? Aripit, paresa dyan, ya. Diyala mo, sa banawang ti amo kita. Sa baling nga dyan, palayawa dyan. Palayawa dyan. Okay. Teko na ako, nagngato ti immunity ti tao po kadagitay sickness ka po ta exposed da kadagita nga banbanag kita takit aw mo tigdigdigos ang tikanal. Malagip. Diba? As in talaga amot nga ajita dumapay di karuba ta amo ti pagdigdigos na mineral water o sosyal kita man. Oh. Malagip ko di kalman dyan, nagkantaan tayo, nagpintas din. Yeah, it's a very nice place. Water, na ka na? Water sports. at Quirino. Asidag lang nga po iti Capitol, yilikod na yan. Makita niyo po di upload ko di Facebook. It's a very nice place. Pag wakeboardingan. Yes, kaya kiti kaya't na po nga tumayab iti rabaw iti danom. Yan nga dek igaman na nga tali. Apo di apo. Iparangguyod da ka. Iparanggoy da kang amdaksang gasa at tatay kadwa tanga na pan nagpatot-patot di kat di makaadayo. Kaya ibanitag mo kaya bantuag. Apo Diyos ko. Narigat ka na nga talaga. Narigat nga talaga. Balance talaga ti masapol. Balancing. Yan. So for those kaya nag-wakeboarding nga po, apang kaya na DJ, Water tama ko, sports. it's 175 pesos per hour the wakeboarding da, and then I just don't know the amenities da like the infinity like pool. Apo talaga mat nga ti swimming pool na kat nagpintas. Nga rod, kung na dito is a good PM, mga best kong idol. Musta na kayo? Sana you're always very good. Greet you man mga idol ang mga bestie ko sa Kalidigan ng Santiago City na sina Liit, Ebrero and family. Ebreo and family. At Imelda Ebreo and family at Emmy Cruz and family. Dolly Ebreo, Lynn Ebreo, and Ramos family. And most especially ang aking mag-ama na si Mr. Manny at Marjan Ramos. Mahal na mahal ko kayo. It's me, Imelda, ng San Jose City, Nueva Ecija. Maraming salamat. More power. Ingat palagi mga idol. Request ko man na tayo maulawak Mildred. Oh, unfortunately. Dito yung Facebook. Nakanta tayo. Live, na. Hello, pakibati happy birthday to Josie from Antiminda. From JJ, request ko man karuba jay sabon. Thanks Manong June, Ken Aring JM. From
from JJ. Tinagan na. Yan. Okay. Sabon. Eksakto. Bibuhay ni Mamang Bubuyan ni Pulis. Mamang Pulis at ay Kim Mansion di sa sunata nga sabon. Sabon. And yan. Ket happy birthday kaading Josephine Valdez and apo dawat mi iti karadkad ken agnanayon nga salon nakikita tayo ito manon. Ken Tono sa dita. pela kumata na pudaw kan tulat ta no sumangbay kami dita no September 27 dita kami apo. Dito yung mga tagyanan. Ay Kini mo Ma'am Charter Xiao. pagiturungan da kitay miyembro City for Decade Duo Hong Kong. Ano da request da? Safeguard. Safeguard. Hi po, nasa Qatar po ako ngayon. Lagi ko po nanonood sa videos nyo. Pangtanggal homesick. Favorite din po kayo ng parents ko. Wow. More power po. Most favorite ko yung Maulawak Mildred from Lisa Ignacio. Okay, the most requested song tata Maulawak Mildred. One. Okay, nga road to Mamang Police or to my ading Robert. Sir Robert. To ading Josie celebrating her birthday. Agsabon ka te pang papudaw manan. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdigusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko ken likkaon sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun Abaya. sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusik ken pusuong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas tiagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagnayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka. Nagmaya ti ubrak no kastoy nga agdigusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak Tuladan ni Mamang Police. paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko ken likkaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusik ken pusuong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas tiagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka nagbayat tiyak
tay sabon, di igus-gusugos. Tay galis na, nakalamlabuyot. Nagganas, nga iapros-apros. Aglalo no, peke-pekel. Kadagiti, mas masel. Agkad ka nga kaslaag, sugel ganas ti. Sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon ka ay ayo ka. Safeguard. Irish Spring. Nakawaramang kami dito. Ramay mo kasi nung makita tatang no. Apo? Aguni de jayan. Kat ko na ni Chong Kwan Si kuwa di ko atawa siya ha. Nagatitog mga tinagan apo nga kastamo ti surat na ni kasa makita ya. Ana nga makita. Ha. Katakana apo iti surat na ko na. Hi Manong June, ag-request na man iti riribok to ibiyag ko kan pabati na ti pamilya Oliveros ken Pascual dito Plaridel, Santiago City, Isabela. Ken ni Manong Shirley, namukaw asin nagpukaw. Namukaw. Nga dito ay Broston Construction and Developer. Agyaman Manong, God bless. Greetings coming from Sukara ko Madina mo Chong chang chang. Madina mo mabasa dinaga mo about kasta mong katakana ay accept ko na natataw. Iti mabasa lang amin kat hiragana kan kanji. Social. Okay, there are 3 types namin. Iti surat, iti Japan. No, kasi nga very simple lang nga ugod-ugod, that's katakana. And then a little bit complicated, hiragana. And then talaga nga pirmi nga nakatado nga iti may isang sentence kasi that's kanji. Kanji. Let's talk about kanji. Ano nga ni kumpare mo, Jay? Nga kanji do. Tibidat. Kunak no wanti isang ba mo kat. Anyway, good afternoon, pare kandido si Natividad of Sangguniang Bayan, Ramon Isabela. Kasama din sa Japan na kaibagak. Ulitak. Good afternoon, ken ka Sangguniang Bayan member Honorable Candido Natividad. Ayan, may isa kadagiti active listeners ta. Ken siyempre, mangtututi pa premyo kumamat. Kadagiti dumdum nga, tanay, kanahin nga mga abak, ti taga San Miguel. Kadagiti pa premyo ta. Niño de la Cruz. Niño de la Cruz. Awan laki di agpa-contest kami, mga abak, Niño de la Cruz. Kuna na to. O nata, parang nga muno na. Po, Diyos ko, di pinalpas ti question naka-textan ti asong bata. Nalaing o bing. Okay. Nag-request dito iti ko. Bukel. Uwan, No, nan. Tokarang ka. No, nangisit. Jay bukel taki kalding kung na aja, di ba? Praktisik to na jay. No, sige. No. Kasano? Diba ba? Mading. No, na po daw jay bukel. No, nangisit jay bukel. No, na po daw jay bukel. Tambo-tambong. Nasa maraw? Ay, jay amo. No, natangken jay bukel. Nyog ka na sa. No, kulay brown jay bukel. Ana. Ngagkurot. Ay, apo. Madinsa. Kung ano nadalos, data, tagayama. Dama lang tip double meaning nata. Kuan, medyo napagad. Gayam data nga kanta. Okay, napagkal tayo mga kuya. Pakablao man dagiti Pasyon Family dito Purok 7 San Miguel. It's me, Jesiel Pasyon Kabugason. Jesiel Pasyon Kabugason. Pa-request man dito maulawak Mildred. Apo, is there any song mo i-request? Apo. Madam magbubuhay ni ko Ma'am Engineer Jingjing Galeom of Planas Rabon, Isabela. Yes, ayan, good afternoon. Malang miyaw, tita. Ay wanam dagita bakam dita deng. At isunto ti iregalom kini Jan Mark no kasara. Ayan. Hello Kuya, join natin Jan Mark. Pag-greet nga po kami dito sa Balawan, La Union. Rowena Likay at Susana Directo. We used to watch you when we were in London. More power and God bless.
Okay, now that you are here in the Philippines, please feel free to see us. Kita laone ka, di ba? Invite. Okay, or please do invite us. And apang kami ngayon dita by next week, I'm hopefully No napindas ti panawon. no napita si panahon kana makita min apong flash flood kada kita roads. We will try to drop by at your place. So matigbag nga maited ti number ko kanyang dito eh. Anyway, Secret. reach us through Secret. Mamang Police. Ayan. And pa-request man kuya, today si Kalat Ragsako, ta sumalaman aming nga taga-cordon. Thanks po. Di naman bago na niya ti lagan na. Kuna man ni Oscar Kiban, watching from Kuwait. Good morning, duo from Redenia, Umipig. Pero kasi manong jay Mildred nga kanta from Fritz de la Cruz. Naimbangal daw yo apo from Roman Santiago. Mangan tayo mga idol from Dignal Lanuza. Kablao man DJ ti Abad family di Talagawa Ifugao. Salamat DJ from Celso Abad. Oh, okay, as requested earlier, apo Nada. natin sa so nata nga riribok, baby ako, can you do this? Tatamlaman nga kansyonin and after months. Wag. Kung karaw. Okay, so patasan ta no ma-refresh ka. Okay. Nagkatong sa amin. Ingatom ya. Umuman. Pitch na kasanong. Ay, yeah. My arrangement. Amom lang aruden Adya kong nawaya Ngemriribo kempay lang day tuirik na Kastamek nga addan Sungsung batang mitibiyag Nuapaya siyak pay lang tisulisugen Basul day tuyin ka Kanyak idar-darira Sakit. Isong nga pang-asim ka din tadaywan na Pumanaw ka. Panunutan ko mga puso alumdaan Nukas bilang tasyak ti mailawaan Sikat dimteng ariribok to'y biyak ko Nasimbeng a panunot itangket nagriru Jak mailimed nga dapan nagayat ko Ngem agamakak tamok apa kay sagmaka Ano lang nga ron beting ngamin ti asawa mo. Paparirigugan pala ni amak. Na? Nagkakalama baen. Ore man kita na kami sunod yato nga dollars. Ay kahanga easy boy day toy. Adi ka de? Basul day tuyin ka Kanyak idar-darirag Isong nga pang-aasim ka din tadaywan na Implak mo lang karudan. Panunutem ko Kada puso alumdaan Nukas bilang tasyak ti mailawaan Sikat timteng ariribok to'y biyag ko Nasimbeng a panunot itangket nagriru Jak mailimed nga dapan nagayat ko Ngem agamakak tamok apa kay sagmaka Nagmaya nga pa nagpakaasi dito. Talaga pong pakaasi. So nang please go away, stay away from me. I can no longer bear. Amom lang sao nga sao Adya kun nawaya Ngemriribo kempay lang day tuirik na Kastamet nga addan Sungsumbatang mitibiyag No apaya siyak pay lang tisulisugen Sikat timteng ariribok to'y biyag ko Nasimbeng a panunot itangket nagriru Jak mailimed nga dapan nagayat ko Ngem agamakak
tamog apa kay sagmaka. Uy, 18 minutos sa kasagbayan di lawan natin malam kat madama ka pa lang apong tumtungog iti kasamitan nga radio station the entire Cagayan Valley and worldwide. Kung naman lang in world 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamiit. iti Kasla balikot sa pagtangan dagiti Ilocano. Ilocano. Kakagwapo. Hello Kuya John, batiin ko nga po si Veronica de la Cruz, Marivic Tamargo, Venera, nakikinig ka kami now. Pa-request mo di alas 3 Bangon ay. alas 3 kung na naka-3 nakasurat as in Trees in the Oh, Mountains detainment. from Ano? Miss de la Cruz of Santiago City. Ako di na ibaga tinakanan. Deng, pabati man nila kay kokin anak ko Jay Bahrain Barangkwag. Nagas kumantay kanta nga mamimiss kita. Ilocano version. Thank you from Antinina Eliza Tamani. Gemma, kanang natanta, Gemma. nagsublin. Juan, napanan tatay. Madi naman la imbaga. Di ba nagpakada kanya ta na. Hindi, joke lang. Di pinabalunan ta kumatipin niya. Kada mangga nga iso ti pagsasangwan data tati jay. Apo, dinagdagsunan. Aha. Alawa mo ti bit-bit ng agawid. Actually, dagito'y gagayam tayong maapagbakasyon eh. Agawid na napuno yung maleta. Ito nagsublida. Awang karga na ultimo bado dadawatin da dito'y Philippines. And that is the trend. Ako Ayan. nang data kinapod no. Amin nga suot mo mabalin ibatim. Ayan. Aha. Tagawatan kanto man sa bali diyan. Wala, manong John Ken ating JM, kablaawan man, tay asawak nga ni Lorimel Millanes from JJ of Nueva Ecija. Thanks manong kan ating JM. Ni Lorimel, hello manong John Wow. Ken ating nembang nga malimyo dita, kablaawan man di bayaw ko dita Villa Carmen, nga ni bayaw June Valdez, aka Baldo. Are you familiar with this? June From Valdez. bayaw JJ Almuete of Nueva Ecija. Thank you manong. Watching from Al Jubail, Saudi Arabia. Pabati naman po pamilya ko, Abon family, Tamondong. Thanks po, God bless. At pa-request pa naman po ng mahal ko. Ay, pa-request naman po sa mahal ko. Ano naman? Ang Sirok Tipandiling. Hehehe. From Mary Joy Abuan. Nakapila ako. Ano naman ni Oanjo. Hello po, I'm watching from Tubli, Bahrain. Tubli. Agtubli ka, biyag ko. Anak di ba magana di mamimiss kita ti Lucano? Kailiw Kantola. Iliw Kantola as requested. Watching Apo. from California. Ano From po na? Meli Abariento. Kita mo na nakaipit. Awan. Awan din nakaipit. Hello po. Pwede po ba pa-request kanta driver Anadawol? Watching from Canada. From Orlando Fernandez. Oh, Tiro. Okay, dari nga rin na po. Dati request yung Ilocano version may iti. Mamimiss kita. Okay, kita. 12:45. Para ka lagi di mailiw. Ganito manen ti ipapanaw ko sa mitayan ayat biyag ko tinak ar-ara paapen barat arakok mo lailo ti pereng mo kintay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kanto lang biyag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kanto lang Nagitalak. ing-ingunguten ka ti kantuwag danda nagtag subliyak tudita den na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yun to'y baro kung ko ngem adalat taragsag na itimpaay mo ayat anapod no inggat
kanibusanan to, kailiw kanto lang. Biyag o sikat salda, rigati mga klon angin masapul kun pumakada, kailiw kanto lang. Ing-ingunguten ka di kagdanda nagtag subliyak tudita den na Kailiw kantula. Ito limon. Kalbi-kalbi nga. lagdag sintoy baro kung kuwasika, ket inak panawang na siya at panagden na. Anak non marisken rekta, jak mapuko panunot ko, pintas mo anay paduma. Kailiw kantula. Ako kaya. Biyag ko sikat salda, Sika, alam naman. rigati mga klong angem masapul kung Ito yan. umada, kailiw kantula. Ing-ingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliyak tudita den na. Makapawid ka no, dati nga kanta. Tagalog. Ay. Sige man, padasin man Tagalog. Go ahead. O mamimiss kita, o aking sinta, mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y aalis na. O mamimiss kita, ing-ingunguten ka. Di kan tuwag danda nagtag subliyak tudita den English. na. Oh, I will miss you. You are my pawn shop. You are my pawn shop. It's hard It's hard to accept. But I have to go. kailiw kanto lang. Ing-ingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliyak tudita den na. Okay, that's Mamimiss kita, Ilocano. Yan, and it's translated by yours truly. Inikakbasit nga ang tawag dyan, touch of ethnic adi panagsarita da di Cagayan. La. Alawen la. Yan, and the Ilocos, they used to say it when la or when agsurat kanto la. O, di ba? So, Oy. yan. Oy! Hanga Ilocano ti Isabela de Jay. Ada ti touch of Dana kay Cagayan. tak dito eh. Anti Lisa, yadaw kabal. Saturday comment na ni. Talo. Yes, talo. Ah. Okay. Thank you, Auntie Lisa. Naimbag nga malam yung gwapo. Pag-request naman ti nga salaan di kiti maul-ulaw. Gapuanan Mildred. kini Mildred. Request mo tayo wala. Di namin baga ano sino. It's me, Waong. Kung na nagaya. Waong. It's Waong. Okay, and here is nagaduumutan. Madiamuno kasi napasaan. Okay, good afternoon. Kablaw man di jay probinsya iti Luba Abra. Lalo kini SB member Rufino Buenafe. Pagitukar man datay Iliw. Iliw, thank you. Nagbundok na din eh. Jayman dayang-dayang sir. Ano ni Ronnie Nartates. Hello sir, daytan di sabon. Nagmayat. Nadatatay ti sabon. Watching here in Singapore, more power mga idol. God bless from Gloria Bungkayaw. Watching here in Singapore, more power mga idol. God bless from Gloria Bungkayaw. Watching from Germany, from Feb Blancard. Naglaing ka no, kung na na-intilisa.
And Thank of you. course, I'd like to say belated happy birthday to my ninang Lani Walyares Bartolome, and my ninong Delmar is watching Apo DJ Manila. Ayan, keta sagutan taman ti sunata ni ninong Delmar, and I'm Wana. sure Apo kasa unay man ti is-isim na dito yan, keta ninong Delmar kaputa nahilig ka iti manok idi akal alaga ka iti kawitan dati ngerti sunata nga para keng ka. Tay kawitan ni tatangket na gaget agmalmalen takaruba agdake amin nga upa kamat-kamaten na sarigsigan apagtubo ti dutdut na tay kawitan ni tatangket na unge umarig-arig sumarasarigsi isu ti ari kawitan nga karuba kamano kam Texas awan natrasan na Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang adu ti agkuna kasla kan kobra agtara-tarao no mabigatan riingin na ti sangka kaaruba Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na kawitan Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Okay, that's kawitan Apo, and maipaay Apo kini ninong Delmar nga no laing idi nga gigamti kawitan. Ayan kat
Siyamat, pagpadasing mo ti agalaga iti Texas. So, di mawat ang magkatagitay gagayem ko. Wan nga man di mo mapagpakanan. Kita mo mong pakpakan si Kakit di. Hanga pang laban, actually, Texas is una, dapat iti Wing ban na. And upa, nag-apupay sa jay vegan. Kini ako yung huli palakay and atay lalaki, nag-apumit dito rin niya kini Sir Bayani. Unfortunately, aping ita agpistimutan, dagiti man manok ti kaaruba. Ngam, si bibiyag dagiti nga duwa apo. Dagiti may isang pares ko. Dagiti Texas ti kaaruba mi and as well as native nga manok and all the rest of birds. Apita nagpipisti damutan. Basigar agtudo ka no bigla ginit. Aha, nga manatipkar dagitay manok apong alalaga kita ta ayan hangkom nga ilaban amo matikandat ko mangilaban nga makurso na dalaan kas lakay ko ti agpata karon iti piyak nga ijay ayan ko nga naiyanak kas lakasi ko ma ayan so before we say goodbye for our first set, I would like to say happy birthday kini Basang Jonah Jane Bartolome. Ayan, birthday na tata and she's watching iti Facebook. Ayan, happy And birthday. on the way daw Basang. sila papuntang Manila. Apay nga ta isubli naman dagiti apo ko ta di jayan. Wan. Ingat Mama Bell and Yes. Sir Ninong Gilbert, yan. ayan, ingat sa pagdadrive, kaya't biliba kanyam, takayam mo tantag Manila, si kami, nababag kami kinamakan agman maneho, madi kami makadrive di Manila, maputing Mati kami. masurutan maulo Mildred. Maulo kami, kada kita road. Pasikot-sikot di Di mi mo, anyway, Saka baka dati coding sa DJ, di ba? Coding na. No, G, last plate number mo, madi ka mabaling nga biyahe. One hang ko amo DJ. Anyway, that ends our first set, Karuba, and we will be back with more songs and more requests after this few reminders.